اگر شما دوستداری نمایش‌های آزمونی هستید پس شماره نوبتی از سلسله نمایشی به پیش ادامه بخش برنامه‌های امروزه تلویزیونی با وارسان هستند. دوستان عزیز سلام عرض می‌کنیم. و امروز شما نیز امکان دارید همراه با نفرانی که در استودیو ما را همراهی میکنند به سوال‌های مجاب گردونید و همزمان دانش، مهارت، ملکه جهانبینی و حاضر جوابی خود را سنجید. در نمایش امروزه نیز قاعده ها چون دیگر نمایش ها به تغییر باقی میمونند، یعنی در 4 راهروی که در استودیو موجود است 4 نفر اشتراکچی امکان دارند که زینه به سوال‌های مجاب گردونند، از ساده به مرکب، و البته نفری که با سوال آخرین ما جواب درست میگرداند امکان پیدا میکنه که در یکی از کورس‌های آموزشی مرکز تعلیمی قلم تحصیل رایگان گیرد. در آغاز من میخواستم که نفرانی که امروز همراه ما هستند در استودیو خود را معرفی کنند، در کجا میخوانند، در کجا تحصیل میکنند، با چه کار مشغول میشوند، چی شغل دارند و مانند اینها. برام боева судоба ҳастам, хонандаи синфи 11 аи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 шаҳри душанбе. ташаккури зиёд барои сарпарастони чунин барномаҳо ки барои мо наврасон чунин барномаҳои ҷолибу диданиро омода месозанд. аз хурдӣ иштирок кардан дар ин барномаро мехостам ва ҳоло бошад ба мақсадам расидам. چون صنف 11 هستید سودوبا و چی شوق دارید؟ به کدام فن‌ها بیشتر توجه دارید؟ мехоҳам баъд аз хатми мактаб ба донишгоҳи тиббӣ ба номи абуалӣ ибни сино дохил шавам. یعنی دکتر شدنی هستید؟ бале. من اسماعیل ایجان خواننده صنف 10 وی مؤسسه تأسیسات میمونه عمومی رقم 48 شهر دوشنبه نویه شماسون باشم. چی شغل دارید شما؟ من بیشتر با ساختن یگام با اختراع کاری مشغول هستید؟ بله بله. چی ساختید یا چی میسازید؟ در عین زمان من یک автомашина خورد برای دو جای نشست ساخته شدم و حالا آن رو پورا نساختم و میخوام که تا آخر همین ماه بیتم رسونم. بسیار خوب. شما؟ من ناصرزاده رازیه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 شهر وحدت می باشم و شغل دوست داشته من این دوزندگی می باشد. در وقت‌های خالی به دوزندگی مشغول می شوم و فن‌های دوست داشته من این زبان و ادبیات تاجیک می باشد. چی می دوزید؟ کورتاهای کودکانه را بسیارتر دوست می دارم. دختن کورتاهای کودکانه را. شما؟ من کریمو شهاب‌الدین خواننده صنف 10 مکتب 43 شهر وحدت می باشم. شغل دوست داشته من این رسم کشی می باشد و با فن‌های تاریخ ذوق زیاد دارم. ما با سودوبا اسماعیل رازیه و شهاب‌الدین وابسته به دور سوال پیشنهاد نکنیم، لیکن در دور اول به شما سوال با واریانت است، یعنی شما جواب نمیگردونید بلکه رفته به خانه درکاری میستید. هر یک رنگی در نزد شما بوده یک واریانت جواب است. 4 فن تعلیمی را نمبر میکنم. تیپولوژیا 4 فن: تیپولوژیا، زوولوژیا واریانت دوم، بوتانیکا واریانت سوم و بیولوژیا واریانت چهارم. سوال: 10 ثانیه فکر کنید و رفته در خانه درکاری ضروری استید. علم درباره رستنی ها کدام است؟ تیپولوژیا، زوولوژیا، بوتانیکا، بیولوژیا. وقت رفت. از وقت استفاده نمیبریم، الکی همه در خانه خود استاد. سودوبا علم درباره رستنی کدام است؟ بیولوژیا، یعنی بیوس حیات، لوگوس بیوس حیاتی رستنی و لوگوس باشد علم درباره رستنی ها. خب کی تکمیل میدهد؟ مرما بوتانیکا می باشد. بوتانیکا این رستنی ها رو می آموزد. یعنی بیولوژیا. اصلا جوابی سودوبا نادرست نیست، ولی بیولوژیا هم عالمی هم رستنی و هم جوان رو می‌آموزد، ولی بوتانیکا با فکر شما علم خاصی که علم خاصی است که رستنی ها رو می‌آموزد. مرما جواب درست. جواب هر 4 نفر شما درست است و مرحمت به خانه‌های خود می‌گردیم. در این زمان شما با سوال اول جواب درست گردانید و اگر با سوال نوبتی من باز جواب درست گردانید پس شما امکان دارید که به دور دومی نمایش گذارید. من 4 مفهوم رو نمبر میکنم: پلاتون،
نیترون، الکترون و نیرون. پروتون، نیترون، الکترون و نیرون. 10 ثانیه فکر کنید و به خانه در کل رفته استید. حصه مثبت یادرو رو چی مینامند؟ پروتون، نیترون، الکترون و یا نیرون. وقت رفت. حصه مثبت یادرو: پروتون رنگی کبود، نیترون رنگی سبز، الکترون رنگی زرد و نیرون رنگی سرخ. حصه مثبت. وقت به آخر رسید. خوب، حصه مثبت مرا جواب درست. حصه مثبت یادرو این پروتون است، نه الکترون و نه نیترون. 6 7 10 12. 6 7 10 12 سوال: تیر و کمان چند رنگ دارد؟ 6 7 10 یا 12. وقت رفت. خب علامت تیر و روزیا؟ کمان از 7 رنگ عبارت است. کدام رنگ ها میدونید؟ رنگ سرخ، زرد، سبز، کبود، بنفش باشد. بنفش، بنفش، نارنجی. نارنجی. خوب. خب علامت جواب درست. تیر و کمان از 7 رنگ عبارت است. هر 4 نفر شما رو ما دعوت میکنم یک زینه به پیش به خانه های سبز مرحمت گذارید. در این دور ما به شما سوال پیشنهاد میکنیم و سوال های ما برای جواب دادن به شما ما 20 ثانیه وقت میدیم. یعنی 20 ثانیه رو میتوانید که استفاده برید، فکر کنید و بعد به سوال جواب گردانید. سودابه با کدام فنها بیشتر توجه داشتید و دارید امروز؟ بیولوژی، شیمی، فیزیک. بیولوژی، شیمی. سوال با شما میتوانید 20 ثانیه فکر کنید. شما درباره عالم ماهیان معلومات دارید؟ در کجا زندگی میکنند؟ در آب. در آب. و گروه ماهیان خیلی گروه کلان هم هست. سوال 20 ثانیه فکر کنید. آیا کیت با گروه ماهیان داخل می شود؟ نه، با گروه شیرخوران داخل می شود. با گروه شیرخوران داخل می شود. برای چی؟ برای اینکه اون زنده زاد می باشد. یعنی هر چند کیت در آب است به فکر شما با گروه زنده زاد است و با گروه شیرخوران داخل می شود. و با گروه شیرخوران داخل می شود. جواب شما درست است. من شما رو یک زنده به پیش دعوت میکنم و سوال با اسماعیل. سوال آسان هم هست، فقط کم ترک فکر میکنید. کوادرات میدونید فیگوره گیومتری کوادرات چند کنجی کند دارد؟ 20 ثانیه وقت. کوادرات چند کنجی کند دارد؟ کوادرات خوب. کوادرات یگان کنج کن ندارد و خوب. چگونه کنج دارد؟ از همه طرفهای آنها مثل اگر 2 سانتی متر همش برابر می شود و همه کنجش 90 گرادوسی می شود. کنج تیز می باشد. کنجی تیز. تیز یا کنجی راست؟ کنج راست هم در تحت 90 گرادوس می خوبند. جواب درست. یعنی کوادرات چند کنجی کند دارد؟ کنج کن ندارند. ندارد. جواب درست است. مرحمت یک نفر پیش. کوادرات کنجی کند ندارد. سوال نوبتی ما با روزیا. شما شمال رو میدونید؟ حادثه طبیعی است. چیزای طبیعی. سوال آسان هم است. اگر شمال از سمت شرق وزد با کدام طرف میوزد؟ 20 ثانیه وقت. اگر شمال از سمت شرق باشد با کدام سمت میوزد؟ با کدام طرف میوزد؟ شرق. بله. به طرف جنوب باشد. جواب شما؟ به طرف خوب. جنوب. جنوب. اگر از شرق باشد به طرف جنوب. همین خیلی؟ به طرف شمال باشد. نه، من سوال میدم به شما من سوال ندید. یک بار دیگر میگویم اگر شمال از طرف شرق باشد
ба кадом тараф мевазад? شمال тарафҳоро медонед? ба фикри ман хулосаи охирон ин ба тарафи шимол мебошад. шимол. хуб, ман ҷавоби шуморо қабул кардам. шоҳобиддин, шумо вариант доред? агар шамол аз тибан ин мебошад ки ба тарафи шарқ, ба Ба- тарафи ғарб, аз шарқ ба ғарб. судуба чӣ мегӯяд? аз шарқ ба ғарб ба мевазад. ғарб мо чор тараф дорем розия. чун аз шарқ ба ғарб шимол, ҷануб муқобили ҳамдигар, шарқу ғарб муқобили ҳам- муқобили ҳамдигар. шоҳобиддин, ман шуморо як зама пеш даъват мекунам. баромад. ва чун шаҳобиддин ба савол ҷавоб дод ва ҳарду дар як саф буданд бо розия, мо мегузарем ба қисмати саволҳои қисмати семи намоиш ва дар ин қисмат саволҳои мо вариант доранд. судоба, ман чор рақамро номбар мекунам. 22%, яъне 22%, 2%, 16% ва 78%. 22, 2, 16, 78. савол: метавонед 30 сония фикр кунед ва гӯед миқдори азот ё нитроген дар ҳаво чӣ қадар аст? 22, 2, 16, 78%. вақт рафт. ба фикри ман 78 78. хеле зиёд нест 78. ман ҷавоби шуморо қабул кардам. не 78 78 ба фикри ман 78 мебошад. 22 ин миқдори оксиген оксиген аст, бале. 2 гидроген миқдори дигар газҳо, ҳамин хел не? ва CO2. 78 ҷавоб дуруст аст. баромад, ман шуморо боз як зина ба пеш равад мекунам. ва исмоил, савол: аз рӯи гуфти мутахассисон дар асри 19 кадом металл аз тилло ҳам қиматтар буд? номи металлҳо: мис, нуқра, алюминий ва титан. мис, нуқра, алюминий ва титан яке аз ин металлҳо дар асри 19 аз тилло ҳам қиматтар буд. ман қатъ кардам вақтро. малака ҷавоб қабул кардам. ба фикри шумо? алюминий. алюминий. вариантҳои мо буданд мис, нуқра, алюминий ва титан. аз байни элементҳо кадомаш элементи қиматтар аст? мис, нуқра, алюминий ва титан. ба фикри шумо? дар айни замон сол ба алюминий қариб ҳама чизои не, ман дар масъалаи қимат нарх мепурсам. намедонед? дар асри 19 мегӯянд ки дар асри 19 яке аз ин металлҳо аз тилло ҳам қимат буд. мис, нуқра, алюминий ва титан. ҷавоби шумо? алюминий. алюминий. дигар намекунед. титан ва нуқра воқеан металлҳои хеле қимат ҳастанд, агар ҳамин хел гирем дар ҷаҳони муосир. вале металле ки дар асри 19 аз тилло ҳам қимат буд, мис набуд, ин алюминий буд. ва ҷавоби шумо дуруст аст. ман шумо як зина пеш равад мекунам. ва розия, қуллаи баландтарини олам чанд метр аст? 20 сония вақт. яъне дар рӯи замин қуллаи баландтарин чанд метр аст? саволи хеле осонам аст. 8000 бошад. ҷавоби шумо? 8000 8780 8780. қуллаи баландтарини олам чӣ ном дорад, медонед? ҷамалунга ҷамолунгма ё эверест? баландияш 8787 ё 78. ки баландии дақиқашро мегӯяд? 8700. қуллаи баландтарини олам ин ном дорад эверест ё ҷамолунгма ва дақиқии он 8848 метр аст. ва чун саволи мо
محض فقط بلندی بود. شما هرچند بدونید کدوم قله ولی در بلندی دقیقش رو که نگفتید ما با شما امکان نداریم که با شما رو یک زمان پیش دعوت کنیم و شهاب الدین من 4 درخت رو نمبر میکنم. صنوبر، توس، بلوط، سفیدار. صنوبر، توس، بلوط و سفیدار. سوال: کدام از این درختان رمز دولت روسیه می باشد؟ صنوبر، توس، بلوط و سفیدار. صنوبر ساسنا، توس بریوزا، بلوط دوب و سفیدار رو خیلی میدانید. صنوبر، توس، بلوط و سفیدار. سوال به شهاب الدین است. این حالا شما 10 ثانیه دیگر وقت دارید. وریانتی پیشنهاد کرده من این توس می باشد. توس می باشد. یعنی این درختی توس می باشد. یعنی این درختی این رمز دولت روسیه همین خیل. بله. خوب. کی وریانت داشته شما؟ مرامت. به فکر من این درخت بریوزا گفته. توس گفتن. به فکر من همین. مرامت اسماعیل شما وریانت داره؟ با فکر من بیشتر در دولت روسیه دولت دوب یعنی نامی توجیکی هست. بلوط یعنی هم رمز روسیه می رمز دولت روسیه نه سفیدار، نه صنوبر، نه بلوط بلکه توس است. مرامت شما بدین شما رو من یک زنه پیش دعوت میکنم و در این دور من به هر سه شما به یک سوال مراجعه میکنم. اگر نفر اصلا 40 ثانیه وقت هم هست ولی نفری از شما اگر اولینش به سوال ما جواب درست گردانید پس امکان پیدا میکند که جواب گرداند و اگر جوابش نادرست باشد در به همین سوال دیگر جواب گفتن نمیتواند، یعنی فکرش رو دیگر کردن نمیتواند. کلمه خریزانتما میدونید خریزانتما چی است؟ چی است خریزانتما؟ نمیدونید؟ کلمه خریزانتما در زبان یونانی معنای گل طلایی را دارد. یعنی گل است خریزانتما. در ژاپن یا در ژاپنیا خریزانتما را گل آفتاب میگویند و این گل ملی ژاپن هم هست. سوال: تصویر خریزانتمای طلایی در کدام رمزی دولت ژاپن وام خورد؟ 40 ثانیه وقت. تصویر خریزانتمای طلایی یعنی همین گل در یکی از رمزهای کشور ژاپن وام خورد. کدام رمز باشد؟ خوب شما بدین ولی اگر که جوابتون نادرست باشد شما امکانی به همین سوال جواب ندارید. مرامت. انتخاب من این دولت توکیو می باشد و در رمز هم باشد همین در دولت توکیو است. شما دیگر به این سوال حق جواب گفتن ندارید. توکیو این پایتختی ژاپن است ولی سوال من چنین بود: تصویری همین خریزانتمای طلایی در کدام رمزی دولت ژاپن وام خورد؟ مرامت صحبت. نشان. کدامش؟ نشان. اسماعیل؟ در نشان. خب من وریانت شما رو قبول کردم ولی اگر حاضر وریانت سودو و وریانت شما درست باشد شما با همین سوال دیگر فقط اسماعیل میموند ولی اسماعیل هم ملکه گفت وریانتش را. یعنی اگر حاضر وریانت شما درست باشند پس ما روی میآوریم به روزیه و روزیه امکان دارد که باز جواب گفته یک زنه به پیش آید. کلمه خریزانتما از زبان یونانی معنای گل طلایی را دارد. در ژاپن یا در ژاپنیا آن را گل آفتاب میگویند. تصویر خریزانتمای طلایی در نشان کشور ژاپنیا یا ژاپن وام میخورد. من مسعود با شما رو پیش دعوت میکنم و در همین جا ما با پیشنهاد سوال ها به 3 نفر دیگر خاتمه میبخشیم و تنها در دوره 4 یک سوال به سودابا باقی میماند. و سودابا اگر شما عین زمان توانید که به یک سوال ما جواب گردانید شما میشوید صاحب سرتیفیکات جهت تحصیل
дар яке аз курсҳои маркази таълимии қалам. шумо агар бурд кардед, ба кадом курс мехостед таҳсил кунед? дар кадом курс? дар сурати ғолиб омадан, вале ҳанӯз ғалаба нест. мараман фикри ғолиб омаданро ҳам намекардам. намедонед ҳоло. хуб, савол. ман ба шумо боз 1 дақиқа вақт медиҳам ки фикр кунед. як нафаре гуфт ки вақте ки падари ман 31 сола буд, ман 8 сола будам. вақте ки падари ман 31 сола буд, ман 8 сола будам. ва ҳоло падари ман аз ман 2 баробар калонтар аст. ман ҳоло чанд солаам? 1 дақиқа вақт. нафаре гуфта буд ки вақте ки падари ман 31 сола буд, ман 8 сола будам. ва ҳоло падари ман аз ман 2 баробар калонтар аст. пас ман ҳоло чанд солаам? замоне ин 8 сола буд, падараш 31 сола буд. ҳозир 2 баробар аз ин калон аст падараш. пас ин чанд сола аст? падараш 21 сола буд ки хуб, фарзандаш як бор дигар 8 мегӯям, сол. вақте ки падари ман 31 сола буд, ман 8 сола будам. имрӯз мегӯяд ҳоло падари ман аз ман 2 баробар калон аст. пас ман чанд солаам? судоба вақт ба анҷом расид. ҷавоби шумо? судоба писарак 16 сола мебошад. писарак 16 сола мебошад. пас ин ҳоло чанд сола аст? 16 16. хуб, ман ҷавоби шуморо қабул кардам. исмоил? агар ман дар ин ҷо мисол вақте ки падараш 31 сола буд, писараш 8 сола, агар мо 31ро ба назар нагирем ва 2 баробар калон кунем, мисол агар дар 31 солагӣ 8 сола бошад, 2 баробар калон шавад, яъне 3 караш 24, яъне 24 сола ё тақрибан ҳам 24 сола мебошад. 24 сола. хуб, шумо чӣ? розия вариант доштед шумо? бале ман вариант доштам, яъне ба фикри ман ӯ ҳамон худи 8 сола буд. яъне падараш ки 31 сола ки буд, яъне дар ин ҷо муроҷиат мекунад ки мисол падари ман 2 баробар мисол аз ман ба фикрам калон. не, вай мегӯяд ки он замон вақте ки 31 сола буд падарам, мегӯяд ман 8 сола будам, вале ҳозир падарам аз ман 2 баробар калон аст. шумо бидин? ба фикри ман ин ҷо 8 сола буд писарак. шумо бидин? яъне ӯ писар яъне ба қаду басти падараш нигоҳ мекард ва дар ин ҷо гап масъалаи қаду бас нест, сину сол меравад. сину соли писар бошад 24 сола. 24 сола. хуб, ман ҷавоби шумо қабул кардам. нафаре мегӯяд ки вақте ки падари ман 31 сола буд, ман 8 сола будам, ба айни замон падар аз ман 2 баробар калон аст. яъне 2 баробар бошад, пас бояд ки аввал тақсим шавад. бинед, агар падар 31 сола буд, пас ин 8 сола буд, фарқият мемонад чанд сол? байни 31 ва 8 чанд мешавад? хуб, 24. вале чун имрӯз мегӯяд ки 2 баробар калон аст, пас падар 46 сола шуду, ин 23 сола. яъне ин 23 сола буд, 24 сола не. ба ҳар сурат хеле фикр кардед, кӯшиш кардед ва судоба то ба қисмати ниҳоя омадед ва мутаассифона мо ин сертификатро ба барномаи дигар мемонем. яъне нафаре ки дар барномаи дигар шояд ба саволи қисмати охири мо ҷавоб дуруст гардонад, соҳиб шавад ба ин. вале ба ҳар сурат ман табрик мегӯям ки кӯшиш кардед ва то ба ҳамин қисмат омадед. саволҳои ҷолибе доред, мехоҳед онҳоро ба иштирокчиёни намоиши ба пешниҳод кунед? пас ин имкониятро аз даст надиҳед. саволи худро бо ҷавоби дуруст ва нишон додани манбае аз он гирифтаед ба нишонии шаҳри Душанбе, кӯчаи Шероз 31, телевизиони Баҳористон равон намоед. нафарони фаъол ҳатман қадрдонӣ мешаванд.
телефон барои тамос 221 95 24. розия саволҳо барои шумо душвор буданд? نمیدونم چون هیجان بسیار بود ترس بسیار بود ممکن برایم این سوال ها دشوار نبودن سوال ها ساده بودند و فکرم از ترس زیاد بود عادت میکنید یک بار دیگه اشتراک کنید بعد شما هم خیلی دیگر هراس گم میشود. شاهبدین شما چی فکر دارید؟ ман гуфтаниам ки муҳим иштирок кардан аст ин ғолибият нест ва ман ба ин рӯи саҳна омадан ин худ як ғолибият аст ва ман гуфтаниам ки ман роҳ афтода нестам ва боз дигар барномаҳои шабакаи баҳористон дар пеш аст ва мо метавонем дар он иштирок намоем. саволҳо на он қадар душвор буданд ва дар ин ҷо бояд каме фикр кард ва ҷавоб гуфт. вақте ки мисол ба рӯи саҳна мебарӣ одамро тарс фаро мегирад. аз ҳамин сабаб яъне тарси зиёд бошад ба ҷавоби савол ҷавоби дуруст дода наметавонӣ. чӣ ба шумо писанд наомад дар ин барнома? ба мо ҳама чиз писанд омад ва ташаккур ба сарпарастони ҳамин барнома ки чунин барномаеро ташкил додам ва барои санҷидани дониши малакаи мисол мо ҷавонон пешниҳод шудааст ҳамин барнома. ташаккури зиёд. судоба? аз омадан пушаймон нестам чун фақат иштирок кардан мехостам на ғолиб омадан фақат донишам дар кадом сатҳ буданашро донистан мехостам. кадом савол барои шумо ҷолиб буд? саволи охирон ки омехта кардам фикр карда натонистед? ба шумо дар идомаи таҳсил албатта барои камёбӣ мехоҳем ва бовар дорем ки боз ҳам аз пайи омӯхтани илму дониш мешавед аз пайи касб аз худкунӣ мешавед ва нафароне мешавед ки дар оянда ҳам барои худатон ва ҳам барои ҷумҳурӣ ва ҳам барои оила як нафари воқеан арзанда як нафари сазовор хоҳед шуд. ва дӯстони азиз инҷо шумораи навбатии намоиши мо ба анҷом мерасад ва чун ҳамеша нафароне ки мехоҳанд ки дар намоиши мо ширкат варзанд ширкат озод аст ва ҳамзамон агар шумо саволҳои ҷолибе низ доред метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. имрӯз шумораи навбатии озмуни телевизионӣ ба пеш. то боздид.